Koenei te rā e hora rangi whawha tua e ngā whakatūpato mo te mate pukupuku ki te ure. E tautoko ane etahi kai whakapāho o te reo tātaki nei I tēnei kaupapa. Keia Heta Gardner ngā whakamārama. He tautoko I te kaupapa, mā te whakaputa I o auahatanga. I wanted a pattern that was blue because it was Blue September. I wanted something to do with the weather as well because that's where I'm at in this point in time, and also something that looked a bit Māori as well, something that really encapsulated myself. Just passing showers further north with high... He kai whakataki rongo nui te toko rua nei, ki runga I te reo tātaki. Engari, ko te āwhina I ngā tāngata e mate ana I te mate pukupuku o te ure, te kaupapa e hono ana I a rāua. Prostate cancer is something that affects something like 600 guys every year. They die of it. Kua rongo pai a Brendan Pongia I te mamai o taua āhuatanga. It's a cause that's dear to my heart. My father-in-law passed away from prostate cancer 2 years ago. Men, especially Māori men, don't talk about health issues all that much. You know, it's just something that you just kind of, you don't talk about. You be tough and all of that kind of stuff. Catching it early saves lives. Ka whakanuia te kaupapa nei mo te ruanga o te marama o mahuru. Koe nei tētahi noa o ngā mahi ki te māhora atu I ngā mōhiotanga o te mate nei ki te marea. If I can do something to help people to talk about health issues, men, Māori men, to talk about health issues, then I'm going to do it. Ka tāia te tangata te hoko I ngā hāte nei ki ngā toa Barkers, huri noa I te motu. Heta Gardner, te karere.